Yo nukola akpebe migaleji de kan klem yele EwenyigbaTV mi va do Dzodze Afrika ne the Edem Agbana Street Carnival lejim le egba fianyia ta mi jagba mi ano de kan klem Madidiwa mi ahon machocho de kave kokude one of the organizers of the program bo alebe wa akonunami susuata na ole program awon program apa etaroji no yo nukola akpebe ale megwe na one of the organizers Alafia Noga ever do ho Melko ways of EwenyigbaTV Mazoro akpe Melko alaka yo na untonko we nkonye Godwin ahedo aka above one akpe Melko egba program kema ata akon mia program aba nkonye Edem Agbana Street Carnival akpe program apetado jinye nuka the Edem Agbana Street Carnival anye epetado jinye nuka taro jin kpire kweleshi ekanye be ambe kata maunang nanao ojina ha o art na movie o wona for vovovovo ple jojo nana ikele oshi odeto be akokpere onchi ambe ka mamele oshi o vo ikpobe nana ma lewuma ya nawo yingo afike ha ya jagbagba odo ya we na odo tapa Marko ka nyape zigbanto nyi alo enye nu mi wopo afigale wonfia ododo ya nonyi afi overdue jile April primaries recently vo mi ma wepo ayenye jigbanto vo na bi wo ya vo ha anyi no ga pashapa ka artist ado le on board afianyi ya na amona ajepo yuma be asimesi lafia ta igbona programmer artist ole nwoji zanto onto mateva abe artist ka won artist ole nwoji abe static talks fancy gadam Oliver the boy, PC boy, okay. Chief one, okay. Ta egbebe eganye program anonyi epesia pe. Ta mekinya me damegbene program akon. Mekinya me damegbene like originate idea kata be program ya etibe ya we never nonyi. Nyata foto ma program ameke na be dodo ava ikonye honorable Edem Agbana ye nto eko dodo yabe ma te glofia ba mo de kebe dodo onyo ye be dodo onye kem ya glo ba mi am yo kwakpam na nchi a do komi supporting kakela ipe dodo onyo kafia nya nkenye mi afa expectation no sikanya be gbanye zigban to program alego majema nkenye mi afa expectation fianye olanya tapato to ma na kpo yavala oji ablo oji a nto na kpo ga ba ma shama be zane dokaba na yova kpon tepe ko akpo na ogogbo akpero ha yo tan ko lo yin ba mi se tan mi akpo megbe na fia setup so yin ale ejim la fia na mi akpo nya pandu simekra ha machine so yin o alebe ikata nye wona pe dodo alo preparation so na fianyia ta afisa afika na la jagbagba na gede Dzodze Dzesime fianyia no nyebe to pare kama la sio na yiwa jagba na va a witness program ya na kpo ale na dedo kuyoma alebe musia no ike abale mise organizer ogwo na jojo na ike mauna amasiama alebe gba wakpo edederego la afia ta hajilo la afia movie actor so la afia star so la afia za menye vion ta mi jagba na mi ado alebe mi ado bubure program ahun fianyia gale Dzodze afia Dzesime Afrika na the Edem Agbana Street Carnival ejim egba fianyia 7 p.m. sharp gandre popo tutu kwa wanakata jegomele Dzesime le Dzodze afia egba mi gale nu fogekple efuade sikanye Dzodze toade alebe mi abie ha ipe numakuku kokude program alangu enu ke na unya kokude hu alo ale odibe ya kpo program na onu a ta follow nye na mi ayide efuala gbo alebe mi aho numachocho so egbo hokude program ala hu efo mi do wezo nova EwenyigbaTV o ma ho wezo na mi ha mi wezo va Ewenyigbaji abale ka mi afon ko nya EwenyigbaTV na mi wezo iroki wa akpe boko program ya kene leji megba sikanye the Edem Agbana Street Carnival ifeta rojinye
Nuka wo kudo nka tai mi chonko nebe the Edem Agbana Street Carnival. Akpa Edem Agbana la ba Edem Agbana nyame ka ko wona ya ve majo kpo le Ewenyigba dzi be wona ya togbi vevie to le Dzodze Dzesime la fia be miaso miaƒoƒu sɔhɛwo awo fefe anjeshi mianowo yevuwo be socialization ame yi ke me dogo kpɔ egbana dogo na dzeveliawo kple susu be link ma alo connection ma na nɔ fuma atɔŋɔ dzevelia ɖe gba tsɔ nye dɔwɔɖui na wo ta susu yi ke tae wɔna ya ava dzi ɖo nye be miadzeshi mianowo fiwo mitso menye dzodze ɖeɖe ƒe wɔna ko nye o menye ketunɔv ɖeɖe ƒe wɔna ko nye o menye Ewenyigba ɖeɖe ƒe wɔna ko nye o elabe fancy gadame ma tso gbegadzi ŋutɔ me ke gbɔna ɖe dzodze eya gblɔm mi la wo katã wo le dzodze ho ne be adzeshi chief one alo ne be akpɔ yiƒe performance egba chief one to me nɔ ge kini ice kple wotɔwo katã kple surprise artist vovovo ta wɔna ya nye wɔna nyui aɖe yi ke bubutɔ Edem Agbana kɔ de tome kple susu be miahe sɔhɛwo ɖe ŋtsi enya be nenye be gap alo distance ma le sɔhɛwo kple ametsitsiwo dome fuu akpa sɔhɛwo nɔ ŋugbegble wɔm zi geɖe mi nɔ sesem ta enyo be miahe wo ɖe ŋtsi mianɔ fɔɖoƒe fiamewo kple susu be woatsi kple miawo fo yi ke wodo ŋgɔ ta bubutɔ Edem Agbana abe sɔhɛ ne abe leke mia katã mi nyae na eko wɔna ya de tome ele abe sɔhɛ wonye sese le lãme ma enye ŋi wonye nenye be ne ɖo eƒe ma me ta enyo be nano tetem ɖe nɔviwo ŋtsi efowo ŋtsi dziwolawo ŋtsi kple susu be nasro ŋu tso ame geɖe gbɔ ta wɔna ya yeƒe etaɖodzi geɖea vevietɔ ye nye hema medzɔ kpɔ ye egba yewo dzɔdzɔ ga gɔmedzedze hã koe nye o bubuwo ga le tome gbɔna ye ma nye street carnival yawo ƒe ɖewo ɖeɖe ko wɔna bubuwo le bubutɔ Edem Agbana si dɔwɔɖui sɔsrɔ̃ vovovowo le si yi ke le tome gbɔna heya ya wobe all work and no play makes Jack a dull boy ta ele be miano kametete fefe alo entertainment ha wɔm sports via ɣeɖuɖu kple heyiwo katã na ge ɖe me na mi kple susu be miano lãmesẽ me afia hã no tame bum tso dɔwɔɖuia vovovo yi ke bubutɔ Edem Agbana kɔ ɖe asi gbɔna ɖe ketunɔf na mi. Ko akpɛma gbogbo zã ke wonye be heya ke nye si gbãtɔ ye Edem Agbana le program ya organize ma nuka nye miaƒe expectation kɔku ɖe program ŋu. Miaƒe mɔkpɔkpɔ ne program ya gbã nye be wòdze edzi nyuie alebe dzidzɔkpɔkpɔ entertainment yi ke katã mi mɔkpɔm na wo katã woava dzi le egba ƒe programa me ta anye miaƒe dzidzɔkpɔkpɔ be wòava dzi nyuie ye nye gbã evelia nye be miaƒe program ya enye mɔkpɔkpɔ miasro ŋu le mia nɔewo gbɔ etɔlia nye be program ya nye mɔkpɔkpɔ be mia nɔvi ko hadzidzi kple rap music mo katã do dzidzɔ na mi mɔkpɔkpɔ na ge egba nye the biggest stage platform lolo tɔ kekeake yi ke wo dometɔ ɖewo gbɔna perform ge le mi amewo kpɔ ga be original Django boy kple wotɔwo katã yi ke nye miaƒe local artist yiwo tso dua me wo gbɔna perform ge gba le woƒe biggest stage ta enye mɔkpɔkpɔ be talent ma alo xɔve ma be nate ŋɔ a perform le big stage a egba opportunity ava be mia nɔvi mo katã woakpɔ tsitsi ɖe edzi ma ta miaƒe mɔkpɔkpɔ wo sugbɔ zã. Yo akpɛ egblɔ be menye dzodzeviwo ɖeɖe alo dzodzetɔ ɖeɖe o gake duka kple dukawoe mi le expecting be wole afi ava ge mi le mɔnu kpɔm be wole afi ava ge egba mi mɔkpɔm be gbã mia nɔviwo tso Togo dukɔ me vovovowo ŋue ƒe amewo kara tso gava amewo tso Lome asi yeye asi game le Republic of Togo ava nya be dzodze border town wonye ke ne mi ge ɖe Ghana dukɔ me afia le ketunɔf afia Dzodze wɔna teƒe nɔ ge egba mia katã mi kpɔkpɔ ge alebe ƒe nyidzua kple Dzodze wonye venɔvidziwo wo katã woano wɔna me gba ke ʋetaduwo katã ʋetaduwoa wo sugbɔ le gbegbe ʋeta ŋutɔ le me exiviwo katã wo vava ge ke aƒiƒe duwo abe aƒiƒea ŋutɔ tadzeʋuwo haʋuwo katã wo vava ge le ketunɔf me nye ma ke akatsi soga kɔƒewo katã wo vava ge keta ŋlɔ gã aƒlawo wotɔ ne nyanu be musica Volta region fifi le afia kini ice toa me nɔ ge there is no way wo be kini ice perform even le xɔxoe kura hã aƒlawo vi dzidziwo yiyim ta egba aƒlawo etome nɔ ge nenema ke ho tɔwɔ tome nɔ ge egba
akpo wɔna ya teƒe ta menye wɔna vi o nye ne kpo background ha ŋutɔ kpɔge be dzadzraɖo le tome tsika ŋutɔ Ghana katã Togo dukɔ katã dukɔ vovovo me tɔ mía nɔvi Nigeria vi dzidziwo le mía dome music dɔ dzidzɔna wo katã wo tome nɔ ge gba akpo wɔna ya teƒe ko akpa gogo ne oƒe yo akpene mia ha mia we fa wonyo ke maga ze mon kpokpe ada akpene bubutɔ Edem Agbana be mekpɔ ɖu MP haɖe ko gake eƒe afɔ ɖe ƒo fi wɔ afɔ ɖo me efia be nenye be mi da akɔ ne yewo ɖu dzi nye miaƒe member of parliament enu yiwo lɔgo le akɔkɔ vɛ na mia menye ŋuvi ke miaga agblɔ ne ƒe dukɔ be miaga da akɔ ne bubutɔ His Excellency John Dramani Mahama elabe ne le dziaƒo eŋuxɔxɔ gbɔ kokɔ ve ketunɔva anɔ bɔbɔe ne bubutɔ Edem Agbana akpe miawe fa wonyo. Okay, nukpɔla onye ma mi se ta ne mi ga tso la fia ha ale wɔna kata le dzi ge fianyia le gandre ƒoƒoa ekata mi le hega akɔva miaƒe mɔwo dzi ale be miakpɔ nu sia nu fili ka do dzi miakpɔ eni abale organizers kple honorable Edem Agbana ƒe campaign manager alo campaign member bro vaya mi le ekata kpɔ ge le miaƒe yaƒala dzi fianyia ta mi nɔ dzi alo mi kpɔtɔ mi anɔ ɖeka kple mi le Ewenyigba TV dzi akpe na mi.